роҳи зиндагии ҳар як инсон шабеҳи як китоби нонавишта аст. китобе ки худаш медонад ва атрофиёш хешу пайвандош медонанд, ҳамсину солош медонанд, оное ки бо ӯ таҳсил кардаанд, ҳамнишин буданд. аммо раҳи зиндагии як нависанда я нависандаи қатори як аҳли ҳунар гӯем, ин тамоман дигар аст. ин як раҳе ҳаст ки ҷо ҷо навишта шудааст, мардум огоҳ аст аз он, вале дар бисёр ҷоҳои бо ниҳонам дорад ин раҳи зиндагӣ, дар пештобҳои ин раҳи зиндагӣ, хоса барои оне ки синни солаш масалан ба домани 80 расидааст ва амин синни сола сарфи хомаву сухану эҷоду офариниш кардааст то ҷое ки тонистааст. албатта ва ман абдулҳамид самад соли 1947 моҳи август дар деҳаи шикоргаҳӣ ноҳияи ховалинг ба дунё омадам. албатта даврони кӯдакии мо то 5 солагӣ дар ин деҳаи кӯҳистон, дар як ҷое ки аз шоҳроҳ дур аст, дар байни талу теппаҳо, ҷангал, боғҳо, зимистонаш сахт, баҳораш аҷоиб, тобистонаш пур аз файзу баракат ва чашмаҳош беҳисоб гузашт. ва соли 1953 мо бо хоҳиши худамон, албатта аз рӯи зарурат, ҳолати воқеии таърихии ҳамун замон аз деҳаи шикоргаҳ кӯчидем. аввали баҳор буд, аввали баҳори унҷа буд, аввали баҳори унҷа ба баҳори ин водиҳо рост намеояд. агар мо кӯчида бошем айёми наврӯз ё баъди наврӯз, пиёда омадем аз ҳамун деҳаи шикоргаҳ дар чанд шабона рӯз то деҳаи кадучии ноҳияи восеъ. барои чӣ дар чанд шабона рӯз? барои он ки он вақт ин мошину ин хеле раҳу ин хеле чизо набуд. кӯчи мо дар як асп ва пои пиёда бо пои кӯдак, масалан ба ҳамун калонсолҳоам албатта деҳа ба деҳа, ҷое дар хонаи шиносҳо, хешҳо, баъд дар хонаи ҷо шаб меистодем ва мебинем. ва як шаб ёдам аст ки дар ҳамун раҳи кӯчидан як шаб дар пушти шаҳид ки бисёр маъмул аст, мо дар ҳавои кушод шаба гузарондем. ҳамун кӯча чӣ кардем? гузарондем. хайрат ки он шаб наборид. синни ҳамин 5-6 солагӣ бисёр синни бисёр аҷоиб аст. хотираи чашм масалан ҳамин бисёр қавӣ аст. меояд масалан мо омадем дар кадучӣ, дар ноҳияи он вақт колхозобод буд ба хаёлам, ё ки ҳам хеле буд. тамоман як олами дигар, оламе ки унҷа набуд. масалан хати барқу ин чизо, мошина ки намедидед, дар байни кӯҳистон раҳм набуд, намедидед. инҷа наҳрҳои пуроб, бачаҳо обозӣ мекарданд. унҷа кӯҳистон аст, ин хеле чизо надорад. ва мо дар ҳамин деҳаи кадучӣ соли 53 ба мактаби ҳаминҷа рафтем. мактаби рақами 6 буд ба номи Энгелс. дар ҳамин мактаб мо рафтем. хушбахтона дар суҳбати мо ҳамсинфи ман, дӯсти ман ки дар аз ҳамун соли 53 то имрӯз раҳи зиндагиро доимо бо ҳам тай мекунем, ҳар сол бо ҳам мебинем ва як омӯзгори бисёр номдор аст дар ҳамун чӣ то имрӯз. шогирдони бисёр зиёд доранд, омӯзгони фанни биология, химия ҳастанд. ино шоҳид ҳастанд. мо ҳамунҷа таҳсил кардем. ман аълохон набудам дар мактаб, аълохон набудам. ман миёнахон будам ва аз баъзе фанҳо сустам будам. суст ба ин маънӣ ки ба зур муаллимои мо бисёр муаллимои сахтгир буданд ва омӯзгорои асил буданд. аз назари имрӯз ман нигоҳ мекунам, бисёр буданд. онҳо хеле гузашт намекарданд. масалан ман аз математика, аз тригонометрия, фанҳои бисёр мушкил ҳисоб меёфтанд, 3 мегирифтам бештар. физика гоҳ 4 мегирифтам, гоҳ аз фанҳои адабиёт,
забон ино кӯшиш мекардам ки муаллимоя хафа накунам, албатта 4-5 мегирифтам. мо дар ҳамин мактаб 11 сол таҳсил кардем. Он вақт ду давра синфи 11 буд, якумаш мо набудем, дуюмаша мо синфи 11ро хатм кардем ва дар ҳамин раҳи зиндагӣ ҳамроҳи ҳамсинфам Шамсиддин Муҳиддинов мо аз Кадучӣ ба Душанбе омадем. Ман як бор ним бор омада будам. ин якка писари хона бори аввал ба Душанбе мо омадем. дар ҳамин он вақт дог мегуфтанд, ҳозир дигар аст. аз ҳамунҷа фаромада пиёда аз дог то кӯчаи Сурхоб хонаи Хешоя суроғ карда аз ин обрезҳо ташнагӣ шикаста то ҳамун ҷоя рафтем. ман ҳуҷҷатҳома супоридам ба донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе. пеш аз ин зикр кунам ки падару модари ман ва падару модари ҳамсинфи ман Шамсиддинам одамони оддии деҳқонзода буданд. дар ҳамун кӯҳистонам дар инам ба замину ба ҳамин заҳмату ба ҳамин чизо сару кор доштанд. моро ба ҳамун нони деҳқонишон ба воя расонданд. ва дар донишгоҳ ман соли аввал ки дохил шудам дар муҳити донишкадаи омӯзгорӣ, донишкадаи бисёр маъруф, бисёр овозадор, мо дар канори бисёр зери назари бисёр донишмандо, педагогҳо бисёр асил афтодем. Холиқ Мирзозода, Носирҷон Маъсумӣ, Абдулғанӣ Эшонҷонов, Тилло Пӯлодӣ ва бисёр устодони дигари мо ки ёдшон гиромӣ бод, бисёр аҷоиб буданд. Сахтгириам мекарданд, не ки ғамхор буданд, бениҳоят ғамхор буданд. ана дар ҳамунҷа мо 4 сол таҳсил кардам. дар ҳамин 4 сол дар баробари омӯзгорҳо бисёр ҳамдарсҳои бо хуби дигар доштам. ҳамкурсҳо мегӯем, ҳамкурс. мо дар як хона тақрибан аз курси аввал то курси 4 кас, Шоҳвали Сайҷафаров, Сулаймон Анварӣ, Саид Мухтор Искандаров ва як ҳамкурси дигарам доштем, Мирзо Маҳкамов. дар як хона мезистем, аз аввал то охир мезистем ва зиндагии мо қонунҳои худаша дошт. ҳар касе пулаш тамом мешуд, аз пули ҳамун ҳамхона то пул ёфтана то пул омадана рӯз мегузарондем. ягон мушкилоти дигар набуд, каси дигаре намефисим. дар радифи онҳо дар ҳамин факултаи мо дар он давра шоири бисёр овозадору маъруф пас аз Ғоиб Сафарзодаву устод Лоиқ Шералӣ ки ҳамин донишкадаи омӯзгориро хатм карда буданд. Ҳабибулло Файзулло дар соли аввали таҳсил курси 5 мехонд, мо курси 1. шоири овозадор буд. дар охири таҳсилаш соҳиби маҷмӯаи ашъор буд, Қатраи борон. ва ҳамкурси мо шоири бисёр намоён ҳамон вақт аз байни ваё Султон Шоҳзода буд. Султон Шоҳзода аз аскарӣ омад, ҳамроҳи мо хонд бо ҳамон куртаи сарбозӣ. як шеъри бисёр хубам дорад, куртаи сарбозӣ. ана ба ҳамун омад, ҳамроҳи ман имтиҳон месупорид. шаҳра мо роҳ рамӯзи шаҳра намедонем, мисол мо бачаҳои деҳотӣ намедонем. баъд ман ҳамин даводав паспортам надоштам, дар деҳоҳо паспорт набуд. як вақт даводав карда паспорт гирифтам, баъд ордер додам барои хона. оли паспорт надоштам, ордер доданд барои хобгоҳ. ва як хона рақами 6 рафтам, як ҳамин кати пружинӣ буд. ҳамин оро додагӣ, курпаҳои сафед, оҳарӣ, таксарӣ мондагӣ. гуфтам ҳамин барои ман будагӣ, дилам бар. худам ҳамон ба партофтам, хобам бурдааст. 2 соат 3 соату хаста, намедонед. ин кати султон будааст. 3 бор омадааст ки ман хоб дилаш нашудааст маро бедор кунад. Султон Шоҳ. баъд як вақт бедорам кард. гуфт ки ин кати ман аст. ман гуфтам кати ман куҷо аст? бар ман гуфтам ман ина чӣ дорам? гуҳоли меравӣ аз комендант вай мегирӣ, курпа мегирӣ, болиш мегирӣ, рӯпӯш мегирӣ, баъд миёи инҷа ҷо мегирӣ. пеши комендант рафтам, гуфт ки паспорта нишон те. паспортҳо ман тасаввурот надорем. 3 моҳи дигар барои паспорт даводав карда паспорт гирифтам ва як ниёзманд аз курсҳои 4 буд, аз ноҳияи Восӣ, аз
و یا وقتی پختچینی روان گفت که ما پختچینی نمیروم، همین لباسهای مرا پاستیل و این چیزها کروپهای مرا گیر تو راه پختچینی بعد اومدیم میسپاریم. انا خیلی روزگار بود و 4 سال تحصیل ما در همین دانشکده آموزگاری بسیار عجیب گذشت. محفلی ادبی همین طلا پولادی معلم خیلی جا نبی جان ستاری و بازی معلمای بسیار دیگه بودن. معلمای ما نکی طلا پولادی در برابر استاد دیگه که ما را از ادبیات شفاهی فولکلور درس میدادن راهبری میکردن با همین محفل ادبی آنمو دانشکده. بعد در این محفل بسیار شاعرای بسیار خوب برآمدن، کمال نصرالله، زیا عبدالله، خوبنا محترم، علمای بسیار خوب. همه همینو ما از همون یک محفلک و نخستین چیزای ایجاد میکردیم و مینوشتگیم و انا از همون محفل خیلی در مکتب دیگه خبرها مینوشتیم. یک خبرامون در حقیقت کلوب چاپ میشد یا اینکه در دیگر جا ما هم یک دنیا شادی می آورد، لیکن چیزای با اصطلاح بدیعی و ادبی را ما در همینجا سر کردیم و در این دانشکده یک روزنامه بود که یک ماه یا که در 2 ماه یک ورق میبرآمد پشت رو پداگوگ جوان. امروز بسیار گازیتی روزنامه بسیار زیبا و آموزگار جوان نام دارد. نخستین چیزهای من مثلا همونجا چیزهای هم مشق شعر میکردیم، شعرهای البته با نام شعر که غمخوری که چوب میکن یگون نمونهشه یگون چیزشه، یا اینکه حکایه هم نوشتیم سوزنی و دلی مادر و ای گل و همین چیزی که هست دنیای چی در همونجا چوب شد نخستین چیزهای ما. و از همین درگاه همین دانشکده آموزگاری ما راه یافتیم و دنیای روزنامه‌نگاری پایتخت و روزنامه تاجیکستان سوویتی حاضر جمهوریت و روزنامه معارف و مدنیت که بسیار اعتبارش بلند بود رفت آمد کردیم و در اینجا خوشبختانه در اون زمان علاقه زنده یادها هم غایب سفرزاده کار میکردن، هم شاه مظفر یادگاری کار میکردن. بعدتر من شناس شدم با اسدالله صدراللهیف پروفسور که چند مدیر ما بودن. بعدتر اودینا میرک یک زمره با روزنامه‌نگارا موی سفیدای بسیار خوب محمد امین و زیایف دیگر و دیگراش. شادی سعید سرمحرر همین روزنامه از روی چند مقاله که سپارشی بود از شعبه‌های گوناگون دادن ما نوشتیم. در مابین کورس 4 سال آخر تحصیل ما را دعوت کردن با کار نیم بست کار قبول کردن در شعبه امین مدنیت که زیر نظر همونا ما کار میکنیم. کار ما چی بود؟ ما در برابر نوشتن خبر و مقاله ها با مکتوب هایی که از جانب مخبرای کارگر و دهقان میگفتن اون وقت همونا می اومد، همونا دا ما جواب می نوشتیم، استادا می دیدن. همونا هم یک چی بوده، یک راه روشی کارو دیگر چیزا را. و در همین شعبه ادبیات و مدنیتی روزنامه تاجیکستان سوویتی که من سالهای زیاد کار کردم خوشبختانه من با بسیار شاعر و نویسنده های معروف همونجا شناس شدم. استاد سلیم شاه حلیمشاه با ما کار میکردن، بسیار انسانی نجیب و مصلحتگر خوب هم بودن. بعد مثال با او شعبه می آمد هم استاد ترسونزاده می آمد، رحیم زاده می آمد، استاد فضل‌الدین گاگو سر می زدن. بسیار شاعر و نویسنده و راه زندگی ما انا همین خیلی با عالم سخن و ادبیات پیوست و من 10 سال در روزنامه همون تاجیکستان سوویتی جمهوریت دامن 10 سال فعالیت کردم و از اونجا سال 1977 ما رو با کار دعوت کردن. این سرمحرر انسانی بسیار نجیب، شاعری بسیار محبوبی بچه ها شاعر خلقی تاجیکستان او چند عبید رجب بودن، دعوت کردن با مجله صدای شرق. مجله صدای شرق که یعنی یکی از مجله های همون وقت هم معتبری ما بودن، مجله ادبی و امروز هم گمان میکنم که همون پایه و همون چیره دارن از او بلندتر. و 10 سال در شعبه نثری
انا این مجله صدای شرق ما فعالیت کردم. برای چی به اونجا مرا دعوت کردن؟ در همین رفتی در روزنامه کار کردن ما مشقی حکایه میکنیم. گاه حکایه همون چاپ میشد. حکایه همون به مناسبت یگون آزمون، مثلا چند سالگی غلبه بر فاشیسم یا اینکه 100 سالگی لنین یا اینکه یک چیز دیگر همونو خوانده. بعد دو حکایه من سال 75 76 پای هم یک تاش سال صبح میدمید سال اول چاپ شد در مجله صدای شرق. بعد سال 76 شکر یا حکایه من اونجا چاپ شد. البته با دستگیری بسیار غمخوارانه محیدین خواجه‌زاد زنده یاد استاد ما، هم هیئت ایجادی صدای شرق عبید رجب اون وقت کار میکردن اونجا، ستار ترسون زنده یاد کار میکردن. بعد کمال نصرالله پیش از من با مجله صدای شرق کار آمده بود. اسکر حکیم معاون بود در وقت، فتح عبدالله، گلنظر. از همون دوره که ما کار آمدیم دیگه تا آخر با هم بودیم. همین خیلی شروع شد راه زندگی ما در ادبیات، راه زندگی ما با عالم دلهای اهل ادب. زمانی که من کار گرفتم با دعوت کردم به کار، استاد ترسونزاده در قید حیات بودن. سال 77 حیات بودن لیکن بیمار بودن. من پیش از این و همچون نویسنده جوان یک قرار سال 75 بود به نظرم، یک قرار سکه که پیسیس برآمد درباره دستگیری ادیبان جوان و همه اهل هنر. یک پلنوم گذشت، پلنومی به همین مناسبت، پلنوم اتفاق نویسنده های تاجیکستان مجلس صدارت. در همونجا بعد گفتن که از نام جوان ها خودت سخن میکنی. من بسیار مشکل است در حضور مثلا استاد ترسونزاده، میرشکر، اولوغزاده فرض کنیم، این جلال اکرامی، فتح نیازی، فضلالدین محمد، استاد مومن شاه، این دیگر استادای دیگر مثلا خسته درباره پرابلم یا که مسئله های ایجادیات جوانان گپ زدن. استاد ترسونزاده راهبری میکردن همون مجلس صدارت. همگی میدونید همین دامن 7-8 دقیقه سخن میکنه در تالار کتابخانه لاهوتی که روبروی اتفاق نویسنده های کهنه بود، کوچه امروزه باختر. من اون چیزا نوشتم، خواجه‌زاد دیگران دیدن که چی کدام گپ چه گفتن ممکن، کدام گپ گفتن ممکنه. خیلی گرفتم خواندم، نه که در حضور مثلا این استادا خسته همون چیزا از روی کاغذم خواندن بسیار سنگین و بسیار برای آدمی که با دائم خودش از این چیزا کنار میگرفت. ما منبری نبودیم. ما را بجز آن که استاد باقر رحیمزاده زنده یاد سالهای دانشجویی با مشاوره یک محفل داشتن، مشاوره در یک شبکه تلویزیون بود، دعوت میکردن. در اونجا گاه یگان چیزامون میخوندیم، محاکمه میکردن، هم همون ادیبان جوانی، هم دانشکده آموزگاری، هم دانشگاه ملی امروزه ما. بسیاری ها همونجا ما شناس شدیم، با شیرین و با رحمت و با بسیار شاعرای چی همونجا آدم استاد رحیمزاده ما و جز همون من در حضور اونا گام زدم و بسیار همین باور کنید در همون منبر هیچ فراموش نمیکنم، هم پاهم میلرزید، این زانوام همش میلرزد و گمان میکنم که حاضر میافتم. بود کردم و خیلی با همون قطار مابینی همونجا رفته ششتنم با زور دریا دارم، خیریت نافتیده تا همونجا رسیدم. انا خیلی ما از امتحانی استادا گذشتیم و یک سببی با کار دعوت کردن من با مجله صدای شرق، نشر همون دو حکایه و انمی صحبتی که در مجلس صدارت اتفاق نویسنده ها درباره چاپ اثرهای جوانان. اون وقت وای بود، نویسنده ها بسیار کم بودن، یک چی گذروندن مشورت ادیبای جوان، شاعر بسیار بود، همگی کوفته 5 کس یافتن در همون وقت که حاضر هستن. اونو من بودم، خب کرامت الله میرزایی بود، عبدالرافع بود، کی بود، ایوب کنجا بود. انا همین قدر بودیم، همین کوفته همین قدر یافتن. خلاصه انا همین خیلی آغاز یافت
ва аз ҳамун соли 77 то соли 2015 мобайн ман дар маҷаллаҳар, ҳафтавори адабиёт санъат, яъне ки дар ниҳодҳои иттифоқинависандаҳо кору фаъолият кардам дар вазифаҳои гуногун. муовини ходими адабии шӯъбаи насри маҷаллаи Садои шаҳр будам. аз он ҷо мана гирифтан муовини ҳафтавори адабиёт санъат. як муддат ба сабаби хуб набудани саломатиам ба стипендиягири Литфонд хазинаи адабиёти СССР 2 сол таъин карданд ва дар мобайни он боз ин маҷаллаи Фарҳанг таъсис ёфт. маълима бисёр хоҳиш карданд, чӣ карданд. ман омадам дар маҷаллаи Фарҳанг чанд муддат муовин будам. мулло Абдуқодир ҳамроҳи мо кор мекарданд. Абдуқодир Раҳим хушбахтона инҷа ҳузур доранд. баъд аз он ҷо мана даъват карданд. оли чӣ накарда давраи роҳбарии устод Муъмин Қаноат буд. ёдшон гиромӣ буд. шоири бузурги мо, классики мо. устод Лоиқ сармуҳаррир буданд. устод Лоиқ ҳам классики имрӯзаи адабиёти мо ҳастанд. муно даъват карданд, гуфтанд ки сармуҳаррири маҷаллаи Садои Шарқ мешавӣ. ман аввал хеле дар ҳарос афтидам. вақте ки устод Муъминшоҳ гапа кушод, ман гуфтам ки ба хотири як кӯчӣ гуфтам ами устод Лоиқ хафа кардан намехоҳам. мо бисёр чӣ мегӯянд рафту омади зиж доштем. ҳам хонаводагӣ ҳам бисёр ихлосманди устод будем. ман бисёр повшорӣ кардам. устод Муъминшоҳ ки одами камсухан будану гуфтанд ки ҳамун кас Лоиқ намегуфтанд, Лоиқшоҳ мегуфтанд. ҳамун Лоиқшоҳ худаш пешниҳод кард. гуфтанд ман бо вуҷуди ин гуфтам муаллим 3 рӯз муҳлат диҳед, ман фикр кунам. амина гуфтам майлаш. бор назди устод Лоиқ рафтам ба як баҳонаи хеле шӯхиомез. гуфтам ами хеле гап аст. он касам мисли муаллим Муъминшоҳ. гуфтам бачаи ман худам гуфта будам ин гапа. бо ёрдам мекунем. ана ҳамин хел роҳи зиндагии як нависандаи қатори Абдулҳамид Самад шурӯъ шуд дар шоҳрҳои адабиёт ва то имрӯз шукри Парвардигори хеле умр дидем. ана дига ҳамин асарҳои хурду калону китоби зиёду ину ҳамаша то имрӯз навиштем. ҳама ин солҳои аввал ки менавиштем тамоми асарҳои мо аз назари устодо мегузашт. танқид мекарданд, танқидшона мулоҳиза мекардем, таҳрир мекардем. бе ягон чӣ аз назари дӯстои ҳам касбмон ҳам қаламон мегузашт. онҳо ҳам фикрашона мегуфтанд. хай то ҷое тонистем имрӯз омадем, имрӯз дар рӯбарӯи шумо ҳастем. убайдулло Акрамзода, фарҳангшинос, корманди радиои фарҳанги кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дӯсти дерини мо. сипосгузорам устод азиз. ман аз шумо ҳамчун як тоҷик сахт ифтихор мекунам, барои он ки дар сиришти шумо, дар дили шумо ама орияте ҷой дорад ки дар сиришти Абулфазли Балъамӣ буд. устод Лоиқ як шеър дорам бо номи Ворисон. ояд аз шеъри сухан бӯи ватан, бинам аз рӯи сухан рӯи ватан. ҳар ки нерӯманд бошад дар ҳунар, такя дорад гар ба нерӯи ватан. шоирӣ аслан ватандорӣ буд, не суханбофӣ ба мавзӯи ватан. шоирӣ он аст ки бо савқи шеър беватанро оварад сӯи ватан. офарин. ман хостам ки сухана дароз накунам, дар пеши шумо сухан гуфтанам мушкил аст, лекин ҳар оина мақсади ман дигар аст. ҷони гапи устод Лоиқ гуфтам да. ташаккур. онче ки шумо гуфтед мухтасар гуфтед, аммо бисёр самимӣ буд дар бораи тарҷимаи ҳолатон. ва онче ки аз шумо хондем устод азиз, як меҳрномаи шумо ба миллати бузурги тоҷик, ба миллате ки дар дунё назир надорад. мисли миллати тоҷик масалан дидем, адабиёти шарқам хондем, адабиёти ғарбам хондем. як миллате ки бо миллати мо ҳамтарозу бошад, ҳампаймон бошад, ё ки баробарвазнӣ кунад нест. ва хушбахтона дар осори шумо, дар нигоштаҳои шумо ҳамин бузурги миллати тоҷик хеле зебо, дар баъзе ҷо бисёр равшан, дар баъзе ҷо рамзомез ифода шудааст. ман аз шумо барои ҳамин сифати эҷодатон аз шумо сипосгузорам. ман устод мехостам бифаҳмам ки ҳамин сабаби ба ғурури миллӣ, ифтихори миллӣ, рӯҳи миллат рӯй овардани шумо чист? шояд албатта ин як эҳсоси ботинӣ аст пеш аз ҳама, чунки дар сиришти шумо ҳам сифатҳо ҳаст. шояд ягон кас ҳидоят кард шуморо, ё ки бо таъсири асарҳои устод Улуғзода, устод Икромӣ, устод Садриддин Айнӣ. ва дигараш ин ки устод азиз, ман бисёр мехостам шумо шеърам менависед. ман огоҳам. саволи дуюм, пайванди шеър ва наср. ҳамин шеър
чӣ гуна насрро ором медиҳад ки шумо аз ҳамин шева дар эҷодотон бисёр зебо ба маврид ва устокорона истифода бурдаед. Ташаккур. мо дар ҳамун марҳилаи бадеги адабиёт афтодем ки давраи шукуфоии адабиёти муосири тоҷик буд. давраи шукуфоии адабиёти муосири тоҷик буд. Инаш шурӯъ кард. Албатта устодое ки шумо зикр кардед, зикри хайршона кардед шумо, аз устод Айниву, устод Улуғзодаву, аз Икромиву, Миршакару мисол то устодои дигар. лекин ин ҳамин тозакорӣ ва тоза кардани адабиёта шурӯъ кард Толис, сармуаррис Садои Шарқ. ва Толис доираи мутолиааш, назараш тамоман фарқ мекард. агар Толис, ман дар суҳбатҳоам ҳамина гуфтам, агар ҳамин корро намекард, адабиёти мо дар ҳамун қолаб мемонд, дар ҳамун қолабе ки солҳои 50 буд. худи устод Улуғзодаву устодои дигарам баъди солҳои 60 равия ва чиҳошун дигар шуд. рӯҳи асарошон, рӯҳи қаҳрамони асарошон дигар шуд баъди солҳои 60. Толис соли 61 гузашт. соли 61 Толис 32 солагишта гузашт. лекин худи ҳамин устодо дар мақолаҳошон мегӯянд ки мо аз Толис бисёр чизҳоро омӯхтем. баъди Толис шеъри мора, шеъри навини мора агар гӯем, хай пеш аз онам шоирои бисёр тавоно дорем мо. мисол ҳам Ғафор Мирзо, ҳам Шукӯҳӣ, ҳам Файзулло Ансори, Қутбӣ, Мастоно дорем мо. ино шоирои андак нестанд аз назаршун, аз чи тасвири ҳунаришун. лекин ана ҳамин устод Муъминшоҳ шеъри мора, шеъра ҳам ба эҷодиёти худаш ду фазилат аст. ҳам эҷодиёти худаш, ҳам дастгирии ҷавоное ки баъд аз устод Муъминшоҳ ҳастанд. як гурӯҳ ҷавоно ҳастанд, як мавҷ аст ки ин ана ҳамин шеъри моро тоза кард, дигар кард бо албатта омӯзишу ин чизҳо. насри мора баъди Толис устод Фазлиддин ана ҳамин равияро пеш гирифт ва бо ҳамун ҳикояҳоошон, бо повестҳоошон, бо ягона романшон тамоман фазо ва роҳи нигориши наср, офаридани қаҳрамон, интихоби мавзӯи миллӣ, гуфтани дарду армони инсон ва миллат ана ҳамун вақт шурӯъ шуд. бисёр зебо шурӯъ шуд ва бисёр хушбахтона ки ин марҳила ба марҳила пеш рафт ва нависандаҳое ки баъди устод Фазлиддин имрӯз шукри худо бисёраш дар қайди ҳаёт ҳастанд, дар сабку равияҳои гуногун бисёр асарҳои ҷолиб навиштанд дар ҳамин мавзӯъҳое ки марбут ҳастанд ба Тоҷикистон, ба қаҳрамони миллии мо. ҳам мисол бигирем Кӯҳзод, Саттор Турсун, Сорбон, хоб баъд мебиянд ин бачаҳои дигар, ин Ҷонибек, хоб Сайф, Баҳман Ёр, то ин бачаҳое ки ҳастанд дигару дигаро, ҳамаи ҳамино бинед агар ҳамунҷа сабку услубу муносибат ба забон чиз тамоман тағйир ёфт ва мо дар ана ҳамин дег афтодем ва ғурури ифтихори миллӣ ки дар шеъри ҳам мисол Ғоиб Сафарзода, устод Лоиқ ки як ина ба як шаҳомати дигар бардошт, Бозор, Гулрухсор, Гулназар, баъд шоирои баъди инаи мо имрӯзам шоирои бисёр чӣ дорем. ана ҳамин шеър ба насри мо бисёр файзу баракат бахшид, ҳамун нерӯ ва ана ҳамун ҳадаф, бедорӣ, як нав бедории миллӣ дар адабиёт ҳастамун. ба назари ман бедории миллӣ дар адабиёт шурӯъ шуд. ин ҳамин хел аст. нақди мо ҳам дар ҳамун замон ҳамин мусовӣ мерафт. дастгирӣ мекарданд, танқид мекарданд, ҳар чӣ ки мекарданд як чӣ мегӯянд ҷунбиша ба вуҷуд меовард. ва ана дар ҳамун марҳила мо аз пайи ҳамуно рафтем. мо аз пайи чизҳои ҳамуноя мехондем. мисол мо адабиёти ҳамзабономона мехондем. нависандаҳои бисёр қавӣ дорад адабиёти эрон. аз Содиқ Ҳидоят шурӯъ кунем то Давлатобудию, Гулширию, масалан дигаро. шеъраш чӣ хел шеъри вай аст, миллатхоҳонаву ватанхоҳонаву
خودشناسی و چی است. امی فیض برکت به ادبیات ما رسید. ما از پای همونا رفتیم. هیچ کس ما نگفت است ما باید وظیفه دار بودیم. این قرض ما بود. از همونا هم آتش گرفتیم، هم روح گرفتیم، هم غرور گرفتیم. همین است، دیگر ما یگون چی نکردیم. سوال دین بعد شاعرای مضافاتی ما هم در همین دوره یک باره روز زدن، هم در خوجند، هم در ختلون، هم دیگر منطقه یگان. لیکن به دستگیری همینا، به دستگیری اونایی که من نمبر کم که در اینجا بودن، خداشون در شعراشون میگن. مثال شیرین میگد که دوستداری شعری لایق بازارم، میگد در یک سرد میخواند که وای پلایف دوشنبه پلایف میخواند. یعنی که مثلا اشور سفر و حکیم زاده و اینا در کلاب هم‌آوازی میکنن به اینا. یا اینکه در خوجند مثلا بین از برکتی همون چی است که امروز فرزانه ما مثلا اینقدر شاعر بسیار توانا و قوی شده است. مثلا این نسلی گلرخسار اینا که همسالای ما هستن، اینا خدمت بزرگ دارن، لیکن در اونجا یک مکتب دیگری تماما عجایب با میدان آمد که بسیار شاعرای خوب دارن و این دوستای ما که در اینجا نشستند با شعر سر و کار دارن، با سخن سر و کار دارن، همه اینا این چیزا را با از ما خوبتر میدونن. دومی سوالی که برادر عزیز ما داد درباره شعر و نثر، عبیدالله عزیز ما، شعر برای ملت ما، برای ادیب ما، مخصوصا ادبیات کلاسیکی ما، مثلا از استاد رودکی سر کنیم، حکیم فردوسی، ناصر خسرو، شیخ سعدی، بیم تا مولانا، تا حافظ، همه اینا تا همیش این نان پخته تیار است برای نویسنده. اگر نویسنده خواهد که اثرش با شیره براید، از پاک براید، از جهت نگاریش براید، باید حتما زینه به زینه تمامی کلاسیکای ما به قول مردم فراورده باشد، ختم کنند. همین شعر ما را باید همین خیلی ذره بینانه همین خیلی خوانند. ما بسیار خوب میدونیم که امروز شما با شاهرای ادبیات برآمدید تا با اون سطحی که ادبیات معاصر تاجیک را بدون ایجادیات شما تصور کردن امکان ناپذیر است و خدمت شایسته برای ادبیات کردید و عمر عزیز خیش رو واقعا هم برای خلق و ملت خیش بخشیدید و با هدفهای خود، به فکرم هدفهای ایجادی خود رسیدید. من در ایجادات شما مخصوصا موجز بیانی، نگاهی تازه به موضوع عنعنوی و زبانی بسیار شیوا را جدا میکنم. مخصوص برای خودم، برای من شخصا بسیار خوشایند است همین جنبه های ایجادات شما. مثلا در موضوع حیات جوانان بسیار نوشته بودند قبل از شما هم، لیکن همین پرانچک ها موقع دیگر پیدا کرد، زود به دل ها رسید، زود شهرت یافت و یکی از اثرهای ماندگار ادبیات معاصر تاجیک شد. یا خود در موضوع محبس هم بسیار نوشتند، لیکن محبوس شما که در ایران هم چاپ شد با نام فیل، اگر غلط نکنم با نام فیل چاپ شد، بسیار اثر جالب و نگاهی تازه به موضوع عنعنوی است. یا خود اثر میستر، قصه میستر، چیزی عنعنوی است، موضوع عنعنوی است، لیکن چیزهای بسیار تازه بند و بست عجایب دارد. بنابراین این جنبه های ایجادات شما برای جوانان، برای ایجادکاران جوان، برای هواداران ادبیات بسیار منبع بزرگی آموزش است. میخواستم به یک مسئله دخل کنم، مسئله هنری ادبی و شخصیتی ایجادکار. هنری ادبی و شخصیت ایجادکار. اگر یادتون باشد ما یک بار در اطراف کتاب پراندوفسکی الخیمیا слова صحبت کردیم، یادآور شده بودیم و همچنین یک کتاب دیگر من ورق زدم با نام تворчество и личность. یعنی که شخصیت ادیب و هنری او چی ارتباطی بین آنها دارد؟ میگن در ما هست که عطایش را به دلتویش بخشیدم. به همین موضوع یک گپ است. یا خود میگه صورت را تو چی کنم چون تو نداری سیرت و مانند همین هست. از نگاه شما شخصیتی ادیب و هنری ایجادی او چی ارتباطی با همدیگر دارند؟
من همین به نزدیکی یک فکر کردم خیلی آنچه که در دیگ است در کولس میبراید. این همین تعبیری قدیمه مردم است، یعنی که خلقت و باطن ادیب در اثر این بخواید نخواید در این شکل یا در اون شکل یا اینکه در پهلوی دیگر نمایان می شود، جلو می تید. و من به نزدیکی همین خود به خودم فکر کردم که هر یک ادیب باید در وجود خودش، مخصوصا در این زمان استقلال داریم که ما آزاد هستیم، شکر خدا. نبینید چه به شرافت این استقلالیت حاضر ما و شما این صحبت کرده استیم درباره ارمان‌های ملی، درباره هدف‌های ملی ادبیات، درباره رواج و رونق ادبیات و هنر به شرافت استقلالیت و سیاست بسیار زیبای سرور دولت پرزیدنت مملکت ما که همیشه تاکید میکنن که زبان پاک داریم، زبان احترام کنیم، پاس داشتن عنعنه و رسم رسوم ها. ببینید این کدام رهبر دولت در عمر ما تا این زمان میگفت که رسم رسوم ها برعکس رسم رسوم ها را فشار میدادن، این میکردن اون میکردن. از خصوص زبان یک کلمه نوروز در سالهای 70 دانشجو را نمیماندن استفاده کردن، دانشجو نگوید، نوروز نگوید. این حاضر بینید این قدر فرهنگ، این قدر چیز اونسی. لیکن نویسنده اهل ایجاد باید در وجود خودش یک جلوکش داشته باشد. جلوکش حاضر بسیار به پرده گپ زدن، بینم این تجاهم فرهنگی با واسطه این واسطه‌های تکنیکی، تلفن و فیسبوک و این چیزا اونقدر زیاد است که از دست کودک کشیده گرفتن و چی است بینم زیاد است. لیکن اکنون نویسنده اهل ایجاد این پاسبان هم رسم و رسوم و آیین است، اخلاق است. ادیب باید اما پاسبانی هم زبان باشد، هم فرهنگ باشد، هم رسم و رسوم باشد، هم ملت باشد. در این زمان چهره ملی را نگاه داشتن وظیفه، یکی از وظیفه های مقدس ادیب و ادبیات است. با امروی عبدالحمید صمد در مکتب میانه خوندن، نه این کس شهادتنامه تولد داشت نه من. برای گرفتن همین یک روزی بهار در ماه مارس سال 1965 هر دویمون با همون بوریشات نگاه نکرده به پسیالکای واسه رفتیم تا اینکه همین عریضه دادیم که همین شهادتنامه ما رفتیم که امسال ما ختم میکنیم به یکم مکتب داخل میشیم. نوشتیم عرضه، بعد عرضه اومد که عبدالحمید صمد نامش دیگر بود. تا اون وقت در دیه او اسو گفته همین کوتاه کرده میگفتنده، یعنی اسام الدین آخیه، همونو میمه آخیه شمس الدین، اسام الدین هر جشک. ما با دیگر هم خیلی ملموی بودیم، با یک دیگر خیلی قریب که مانندی داشتیم. بعد اومده کمپیری اوجانبی را میپرسه، میگه مادر عزیز این نومی من دیگه بوده. بعد میگه که نومت حقیقتا همین عبدالحمیده. در وقتش همین پدر چندین تا همین فرزندای دیگر عیدست که داده بود. بعد تولد همین کس این رو اسام الدین یا اسام میمونند که حسای دست سر شده در آخرهای عمرش به اون کس، یعنی که درست یاری دیاد. شما در اینجا بسیار لحظه‌های حیاتی خود را کوتاه و مختصر بیان کردید، اما من فهمیدن میخواستم که از همه لحظه بهترین حیاتی شما که هرگاه به فکرتان میاد در لبانتان لبخند پیدا میشود کدام است؟ در این مرحله سن سال من آدم با خفا نگاه میکند به سالهای پیش، بعد لحظه های بسیار زیبا، لحظه های دلرس، در حالی که آرزو میکنی و رفت هست کنیست است. بعضیش هست شکر میکنی که هست، مثل دیداری پدر و مادر، برادر. مثلا لحظه ای که آدم باری نخست فرزنددار میشود، کتاب نخستینت میبراید میبری به مادرت میبخشی. برای یک نویسنده در حضور اشور سفر، شاعر بسیار محبوب ما، میتی این لحظه هایی هستند که
дили одам чӣ мегӯянд ҷазб мекунад. ва модари ман гирифта китоба саросима Ашурсафар рост истодааст. хонаҳои мо поксагӣ будем, хеле кулба дар Кадучӣ рост истодааст. вай баландқад чорпаҳлӯ, модари ман резапайкар, ин хел майдак. саросима ҳамун китоби шохи чанор гирифт, дар остинаш пинҳон кард. баяд рӯша ист гардонд ки Ашурсафар нашнавад, набинад. гуфт ҳар каса нишон натеҳ ин китоба. ва китоб 7000 чоп шудагияд. ҳар каса нишон натеҳ, мегӯяд ин чашм мераса. чашм мераса чӣ мехел кардӣ? ин лаҳзае фаромӯш мешавад. ҳамин хеле лаҳзаҳо бо устод Абдулҳамид Самад ман нахустин бор ба воситаи асарашон Шохи Чинор соли 1980 он замон ки донишҷӯи курси дуюми факултаи филологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон будам, ошноӣ пайдо кардам. ин асар дар ҳангоми таҷрибаомӯзии мо аз даст ба даст мегашт ва навбат мепоиданд ҳамаи 100 нафар донишҷӯе ки шева ҷамъ мекардем дар мавзеи Ромид. ва баъд аз он дар ҳангоми донишҷӯи мо парончакҳо дар маҷаллаи Садои Шарқ ба таб расид ва ҳамин донишҷӯе ки 40 сум стипендия мегирифт идрорпулӣ ва баъзе вақт ба либосаш намерасид, ба хӯрокаш ҳам намерасид, вале ҳамин маҷаллаҳоро харидорӣ карданд. ва ҳамин 500 нафар донишҷӯи факултаи филологияи тоҷик ба навбат мегирифтанд ки баъди ту ман ин чун маҷалларо мегирам, мехонам, боз таъкид мекард ки зуд хон, ки муда зуд навбат расад. ба моҳияти ин масъала сарфам рафтем ки агар дин насиҳат бошад, адабиёт ҳам ҳамин вазифаро иҷро мекунад. яъне устод Абдулҳамид Самад ба хотири шӯҳрат асар наменавиштанд ва ин ҳикматро ва аллома Иқбол бисёр хуб таъкид карданд ки ғазал он гӯ ки фитрат сози худро парда гардонад, чӣ ояд зон ғазалхоне ки бо фитрат ҳамоҳанг аст. яъне вазифаи адиб тағйир додани ба маънии некаш албатта ахлоқи ҷавонон аст, инсонҳо аст ва дигаргун кардани ба маънии некаш ҳаёти инсонҳо аст. вақте ки дар суҳбати мунаққиди барҷаста ва адабиётшинос соҳиб табаррук мо менишастем, баъз асарҳояшро ҳам мехондем ва таъкид мекарданд ки нависанда бояд дар ёфтани образ ва характери миллӣ ва офаридани асари барҷастаи миллӣ бояд ки масъулият ҳис кунад. ва аз зумраи нависандаҳои дӯстдоштаашон Абдулҳамид Самад буд. фақат ба ҳамин хотир ки ӯ асари миллиро меофарад, характери миллиро меофарад ва ба дигаргун шудани ахлоқи ҷомеа саҳм мегирад ба маънии мусбаташ. аз он ифтихор дорем ки бо устод дар як маҷалла ҳамкор будем як муддат ва аз наздик боз устодро шинохтем. ба ростӣ ин ҳақиқатро ки мепазиранд намепазиранд, агарчи дар асарҳояшон худашонам гуфтанд ки ҳарчи дар дег аст дар кавлез меояд, вале бисёр чизо аст ки дар кавлез наёмадааст. ва вақте ки раҳоварди зиндагиро аз маҷаллаи Садои Шарқ хондам ва мо гуфтем ки устодро оле ҳанӯз аз 101% нашинохтаем. ва воқеан нависанда ҳамеша дар зиндагиашон ва дар асарашон ҳамчун муаммо боқӣ мемонад. албатта умед мебандам ки асарҳои устод боз бештару беҳтар ба таб мерасад ва хонандаҳо онро хуш пазироӣ мекунанд, ҳамчуноне ки насли мо пазироӣ карданд ва навиштаҳояшон. ва дар солҳои охир мехонем шеърҳои устодро ҳам дар маҷаллаҳо, дар рӯзномаҳо
ҳар нафаре ки ин шеърҳоро хонда бошад дарк мекунад ки назми устод аз насраш поён нест. ва фақат ман мехостам ки бидунам ки шумо оғоз аз назм кардед ба наср ё ки аз наср. албатта ҳар лаҳзаҳои мувофиқ дорад ки адиб баъзе вақт сухана фақат ба назм гуфта мешавад, дар наср намегунҷад. بله. намехоҳам ки ҳамин асрорро барои тамошобин бикушоед. استاد ترزاده در یک مقالهشون گفته است که شاعرها مادرزاد هستند. تاجیک ها خلق تاجیک طبیعتا شاعر است. این همه ما که با ادبیات میم اول کوشش میکنیم شاعر شویم. در مکتب میانه هم همین کج کلیپ این چیزا می نوشتیم. معلمای ما از علم شعر و از این چیزا بسیارش اونایی که نو ختم که جوانو ما جرأت نمیکنیم با معلمای کهنسال نشون دهیم. میگفتیم ما از این چیز میگریختن. خوشبختانه که ما میم در همین دانشکده آموزگاری معلم طلا پولادی بسیار سختگیر و تندم بودن. در پیش اون کس بعد ما نوشته هم نمیخوندیم. نخستین همون چیزای شعرگونه ما در همون چیز بچگانه و اینو در همون روزنامه همون پداگوژی جوان چاپ شد. شما درست گفتید بعضی چیزی هست که در جمله پنهان میماند. حسیات پنهان میماند. همون اگر مثل عبدالرؤوف شما مثلا وزن آدم اگر داند یا یک کسی دیگر باید در شعر جلودار درخشان ifade کرده میتوند تا اونجایی. برای من این چیزایی که من میگویم اینا البته در ردیف این شاعرای امروزه ما که بسیار قوی هستن، بسیار شاعرای معتبر و باید داریم چینه و شعرگونه بعضی چیزا میگویم. من مثلا میگم که بار 100 فیلم میکشد اهل سخن تا بیابد ذره دوری عدن. مثلا اینا در سخن گویی اگر وای میشود این یک نوع برنامه ایجادی اهل هر یک سخن است و در آثار کلاسیکی ما این چیزا است. من بعضا در بین همون کارهایی که مثل رمان گردش دیوباد که 10 سال زیاد ادامه یافت هر دو قسمش، در بین اون کارهایی که وظیفه‌ای که داشتیم مجلس بازی و اینقدر دوا و اما چنگر نمی نوشتیم. حاضر دیگر مجالی نوشتن اون خیلی چیزا نیست، برداشت نمیکنید. نوری چشم کم است و نیروی جسمانی کم است و ذهنتم خیلی چی می شود. انا در بین همون پارا شعرهایی که شعرگونه می نوشتیم همون هست. برای یادداشت در دفتر می نویسیم که همون لحظه از یاد نرود. مثلا وقتی که ما زیارتی باید رفتیم برخی ولی در سرگاهی وخیا آهوان میزبانند، گرگان به سجود گویا چوپانند. این عبدالقادر سر خواندگی بود. کبک سر سنگ سوره خواند اخلاص، خرسان زبیم عاقبت حیرانند. اینا را در همین شکل میگویی. البته این با یگون کس چی نیست، لیکن حسیات است، حالتی است که همه حالت گرفتار شده ای باید در یگون شکل اینا ifade کنیم. اینا میشه. استاد من یک فیلمی دوست داشته دارم با نام ستاره‌های سر تنور که خوب. در آن فیلم نوشین نام دختر نقش را خیلی خوب بازی میکند و فهمیدم که نوشین دختری شما بودند. استاد میگفتید که این پیشنهاد جات خز بینن که دیگه بار با من سلام نتیم. استاد میگفتید که این پیشنهاد شما بود که در همین فیلم نقش آوری کنند. نه این سال 91 بود. 91 نوشین صنف یک تمام کرده بود. سیف دوستی ما، دوست برادری ما، نویسنده بسیار نازک بین و نازک خیال و کارگردان بسیار، افسوس که عمر وفا نکرد، بسیار نقشه‌های بزرگ داشت. وقتی که همین چی را وای کرد من نمیدونستم. من چند بار دعوا کردم که خودم چیکارم که چی من اینا اجازه دادم که همون جراحت. یک کودک از آغوش پدر و مادرش، کودک شهری در بین او سرواده این از پیته این طرفتر است. در اونجا زندگی میکن. فیلم 2 ماه در همون دهه پیته اونجا دوستای ما بودن، هم کورسای کمال اینو میشناختم. خودش در همون چی اشتراک کرده بود است، من اینا نمیدونستم. اما آزمون
лекин сайф омад хонаи мо вай хоҳиш кард, ман хоҳиши вай негуфта натонистам. як бор хабаргирӣ рафтам, гирист ки мана бара инҷа бар мана. ман фикр кардам чӣ хел ина барам ҳозир мега ин бахилӣ кард филм нисф аст, ин бо қаҳрамонковӣ бо чӣ ёбӣ. гуфтам чиё баромад? гуфт ино ба химча мезананд. ба химча мезананд. ман гуфтам чӣ мезананд ина? баъд фаҳмам ин аму ролда бояд гирья кунад. ролдао ҷое ки қодирой мегӯяд бояд унҷа гирья кунад. ин ҳолата намебияд кӯдак ҳолата меяд аз пеши худаш гирья мекунад. намекунад. баъд кадаме маслиҳат метиҳад ки раҳмондӯст ё кадамаш ӯ камта аз ӯ шикоят мекард, аз худо раҳмати раҳмондӯст. ҳамун хел кан ҳамаи режиссёрро роҳ равишона намедааст. ҳамун ҳолато да тун ин хел рафтор мекунад ки қаҳрамон ҳолат да бияд. ин химча да мезананд гирья кан ва гирья кардан ина. баъд худаш аму ки раҳмондӯст ки нола кардана сар кардааст, рубоиро хондаву хондану чӣ, аму рола бисёр табиӣ, зебо ба рӯҳи сайф дуруд мефиристем ва Нӯшин ташаккур мегӯем ки амура кан ҳама мехостам донам ки чӣ боис шуд ки Парончако рӯи авроқ биёяд ва идеяи навистани ин асар аз шумо дар куҷо пайдо гардид? Чунки ҳатто дар донишгоҳи мо, дар факултати мо, устодони мо дар қатори адабиётҳои ихтисосие ки ба мо пешниҳод месозанд, ин Парончакоро ҳам барои мо тавсия медиҳанд ки хонем. ва барои ман ҳамин ҷолиб шуд ки ҳатто сухан дар ин ҷо дар бораи Парончако, дар атрофи Парончако давр зад ва идеяи навистани ин асар барои ман хеле ҷолиб шуд ки аз шумо куҷо пайдо гардид ва дар чанд муддат? аввал ман гӯям ки ҳамин Парончако нахустин бор соли 81 дар маҷалаи Садои Шарқ чоп шуд. 81 дар ду шумора давраи сармуҳаррири устод Убайд Раҷаб чоп шуд. дар ҳами бисёр байни хонандаҳо Абдуқодир гуфтанд бисёр ҳангома ба вуҷуд овард. дар хобгоҳҳо муҳокима кардан ина, дар хобгоҳи Абдуқодиршон, дар донишкадаи омӯзгорӣ, дар техникумҳо, дар онҷо муҳокима кардан, барое ки ин дар ҳамун рӯзҳо ҳам қаҳрамоное ки мисол устодо ҳастанд, ҳам ҳамоное ки донишҷӯ ҳастанд, ба ҳамон созгор омад. соли 83 дар шакли китоб чоп шуд. лекин товая соли 82 ҳамин дар барномаҳои таълимии мактабҳо ворид шуд. аз соли 82 таълимии мактабҳои миёна ва мактабҳои олӣ. баъд аз сари падар чоп шуд. ин қиссаи дуюми ман аст. баъд аз сари падар ин соли 79 дар курсконференсияи ҳафтуми умумиттифоқӣ дар Москав муҳокима шуд. аз та умумиттифоқ куҷо омаданд. баъди он дар маҷалаи Садои Шарқ чоп шуд. баъд аз сари падар ва баъди он дар як маҷлисе ки дар дафтари устод Муминшоҳ мегузашт, як маҷлиси ҳам ҳизбӣ буд, ҳам адабӣ буд. баъд устод лоиқ гуфтанд ки хай ана баъд аз сари падарата навиштӣ, баъд аз сари бо чӣ менависӣ, чӣ монд ишора? ман гуфтам хай устод лоиқ дар ҳамун давра аллакай бузург ва як ба шаҳомат шоире ки тамоми мардуми Тоҷикистон эҳтиром мекунад, мо бештар албатта. ман гуфтам хай ҳамин зиндагӣ бошад, ягон чӣ менависам. ман ҳамун вақт аллакай бобои аввали ҳамин Парончакоя навиштагӣ будам. як бор, ду боб, се боб шав. лекин унҷа нагуфтам. эҷодиёт асрор аст ва агар гӯӣ баъзан намешавад ҳамун кор. ман гуфтам хай ҳамин зиндагӣ бошад, гуфтам бо ягон чӣ менависам ва идея. албатта ман ягон чизи вай надоштам. ман мехостам ки ҳамун ҷӯшу хурӯши ҷавонои ҳамун вақта, ҳамун мушоҳидаҳои ман аз муносибати устодо, унҷа да бисёр лаҳзо аст. он мӯйсафеди посбони хобгоҳ, ҳамаи ҳамуно армонҳои миллӣ ки дар аввал гуфтем, дар ҳамун солҳо дар ҳамун донишгоҳ дар чӣ байни ҷавонои мо бисёр қавӣ буд. ҳозир мутаассифона ана ин чизо ҳозир ҳам ҳаст, лекин ин ҳуҷуми фарҳангии беруна баъзан пеши роҳи ҳамун чизое мегирад. мисол варзишгарои мо ифтихори миллира нисбат ба чиҳои мо чӣ мебардоранд, қувваи бозу доранд, мераванд ғалаба мекунанд, шукри ҷоншон мо кафкӯбӣ мекунем, вай мекунем, лекин адабиёт ҳадафш бояд дуртар бошад.
من باید از دایره مثلا دانشکده آموزگاری نوشتم. بسیار استادای دانشگاه ملی خفه شدن، ملال شدن که این درباره ما نوشته است. حالا که ما او را عموما نمیشناختم و نمیدانستم. این خیلی است. لیکن به نزدیکی آزمونی که بسیار آزمونی عجایب، آزمونی یعنی فروغ صوفی دانایی، یک دخترک صنفی نمیدونم 9 بود 10 بود با مادرش آمد. بعد من قطعا مادرش هم کتابخوان بود است. گفت که همه چیزهای در پرانچکا نوشتید، در این نوشتید، اون نوشتید. همه خیلی گپ سر کرد من گفتم که همش من ننوشتم، این طرفش خودت می‌نویسی، از من خوبتر، زیباتر، گویاتر که من خوانم آفرین گویم شما با. انا میخیر پرانچکا. میخواستم دانم که بعد از چاپ کدام اثرتان بود که جایزه بین المللی ثروت ذهنی را به دست آوردید؟ جایزه ثروت ذهنی در مجموع برای تمام ایجادیات و خدمت‌هایی که ادبیات کردیم همون سال استاد گلنظر زنده یاد و بنده اون کس از شعر تاجیک خدمتشون بزرگ است و من از همین نصر و همین ثروت ذهنی را دادن این یک نشان دارد، نشانی بسیار زرد بسیار چی است و است. بعد یک دیپلم دارد و ژنو چی از اونجا برای همین دادن. لیکن وای جایزه را با ما مشاور دولتی پرزیدنت سید مراد فتحی بود در کاخ وحدت زل خورده سپاریدمون. همین خلاص. استاد میگفتید که چه احساس داشتید هنگامی که اولین اثرتان روی چاپ برآمد؟ احساس همه خیلی پاد زمین در نمیرسه. خیال میکنی که بالو پر برآوردی، پرواز کردی. اولین خبر ریمان که در حقیقت کلوب نشر شد خواننده بودم. اون وقت همین در مکتب ما این کس شاهد هستن مخبرا خبرنگارا هم خیلی زیاد بود که مسابقه بود. همین یک خلطه بیخ یک همین مکتب ما باغ داشت، یک باغ زیباک داشت که بسیار زیبا بود. همین دو کس همونجا پابل میکرد بیخ هم رس میکرد فقط 4 خبر تا بر روزنامه را میرسید. همین خیلی نوبت بود. همین بسیار برآمدن خبرنگارا و چیا در همون دوره بعد همین غایب سفرزاده و شاه مظفر یادگاری اینا لکه شاعرای نمایان بودن و خبرنگارای روزنامه معتبر همین تاجیکستان سوویتی جمهوریت بودن. همین خیلی مسابقه بود. حاضرم که خبرنگارایی که از همون دهه هستن از روی جوش و خروش و وجدی انا همون دوره هست، انا همون سال هست، در اون قطار من هم بودم. سوال من این است که ما یک گروه فاکولتیتی خوب ژورنالیست که کورس 4 هستیم، مثال ختم کننده هستیم. شما از حیات فعالیت خود که در دوران هم مکتب خونی هم در دوران دانشجوییتون در اینجا ابراز نظر کردید. میخوام یک توصیه برای ما کورس 4 هستیم که مثال ختم کننده هستیم، یک توصیه بدید که آینده یعنی که به مثل شما در همین جادهمون موفق شده باشیم. همین صدقاً اومده باشه در این راه ده، صدقاً اومده باشد، برای که بسیار این راهی است که دراز است. از همه مهم مطالعه است. مطالعه از مطالعه به مطالعه هیچ کسی چی نمیشود. همین مطالعه میکنید. ما و شما در معلم بعضا پدر و مادرها میگن که معلمش آموزگارها هم در مکتب میانه هم در مکتب عالی، مکتب‌های مثل دانشکده است، دانشگاه است، این است و ما همچون خواننده راه و روشی مطالعه را نشان میدهند. از بر کردن مثل از خود کردن این یا آن موضوع را نشان میدهند. لیکن دوامش با زحمت خود ما و شما وابسته است. ما باید پیش از همه دانش خودمون، هم دانشی پیش از همه ادبیات خودمون خوانیم. ما که به زبان مادریمون می‌نویسیم ادبیات کلاسیکیمون، نثر کلاسیکیمون، شعر کلاسیکیمون باید بسیار دقیق خوانیم. همچون ما و شما مطالعه ما و شما باید از مطالعه یک خواننده قطاری فرق داشته باشد. ما همچون آموزش باید خوانیم. آموزش چی است؟ هم از اونجا زبان می آموزید، هم حس می آموزید، هم هنر می آموزید. اونجا که چخیل در یگون مورد مثلا در سمک عیار چخیل قهرمان اعظم و ورته و اعظم حالت چخیل می برود.
که در 1001 شب این خیل می شود، در 4 درویش چه خیل می شود، در بدایع الوقایع چه خیل می شود، در نوادر الوقایع چه خیل می شود، یا که در 4 درویش و اثرهای دیگر سمک گفتم من نورا. انمی با طاقت مطالعه میکنید زبو همین خزینه همینجا کامپیوتر گیم وزیر. همین کامپیوتر که پر باشد راهتون همیشه کشوده است. در همه جا شما را دعوت میکنند. در همه جا میبینید که نسخ شروع زیبا با منفیت همون شبکه است، رادیو است، تلویزیون است گم میزنید، با منفیت مردم گم میزنید. از همه مهم ما باید وطن و ملتمون را دوست داریم. این یکم است. احساسی وطن دوستی، میهن پرستی و ملت دوستی شاخه پرگل عمرم سخن است. در همه جای وطن جای من است. من همانم که همان میمانم، در بری هموطنان میمانم. این از حکیم زاده است. ما شروع کردیم صحبت از خط زندگی. خط پیشانی هم است. آدم از خط پیشانی بیرون برآمده نمیتوند. ازلی است. هر چیزی که میشود از خداوند میاد. و در اینجا در برابر این دانشجوهای عزیز، دوستای من، همقلمای من، فرزندای من در اینجا حضور دارن، مسلم بانو هم بسیار صحبت عجایب شد. برای این خط زندگی با کارمندان شبکه تلویزیون سفینه، مخصوصا با اونایی که این صحبت ما و شما را درست کردن، تشکر میگم، اظهار سپاس میکنم و آرزو میکنم که اونها هم تنی صحت داشته باشن، سر بلند داشته باشن و کشایش و بخت و شیرینی حیات. زنده باشید.